วันนุยหอยเป็นอเมลหอยนจอินมิโจสินจงอันไงสังอินมิโจสิงไงสังตีตะลวินจงบอลลีวูดอาโกนินฮอลลีวูดฮอเกยินอามาตะฟิลิมานาโตโฮมดิงฮีอันตุบุขัดอันฮีอังไงสังดานจูไอส์วาริอาไรสเตจูลิมฮีเมดัมตุชัดลอนดอนมิวเซียมินอาเซมุนอากอยจุนฮีเมดัมตุชัดลอนดอนมิวเซียมอาอินเดียมีเวกสเตจูลิมเซียมทูกิคอยมาสเปนจูมหาตมากันดีอันฮีจุเลดอโอเปร่าวินฟรย์โซอาอินเดียมีอันจาวมาสเปนจูไอส์วาริอาไรบัจจันฮีอันฮีกุมสมนีอัลฮินาเอวัดจักวาลอันกิสานอหิตายปัตมาสรีอวัดสังโฮลอาอากุมพร้อมเป็นหินะรีคอร์ดจงอันนี้มีขัดจงอันฮีอามาจงจังเสียเว็บไซต์กิซิมจงฮีสังสมเลสกีวาลอันฮีตุเลวันน้อยปุ่มพีอาแมกซินเจ้าเสียโอเวอร์ตาโดตั้มเป็นขัดจงอันฮีอามาเวียดนามมุนมอินเดียมีตีตาลวินจงลอนดอนกัมเจงาจงขัดเบกะมุนมจิเสอินทราฟิกโฮจงจัมอันฮีจีฮีหินละนเหตุขัดเอ็มวันน้อยฮิบังอามินทันนะอันนี้วางาจูอามาฮี physical abuse ตาซาอากิโซเซนะอันนั้นตุขานฮียิ่งจุนอามา personal หินคูเล่ professional หินคูอันนั้นสุดเสด็จฮีนะเหตุข้าแต่เอ็มฟิลิมอัทโฮอามาบอลเทนตาอาโกนาฮิตฮีนุงินซัลมันขานตะบัง actor to ahong ki khen nongin Bollywood a film thupi ta atholai khen khana konin haisa nga sa anahi tule Bollywood a to ding jong amozo be tapun ahi aman jong kigel hla na khat anejin flop actor khat to ahong ki cheng tan ahi le I ati le mel hoi leng no ti a ki he khat hiza hitabang hin khu aman the ahi dem chukeu chu hilawin ajinei zo kum som lagup jen ache nunga tanu khat jong anei nunga ajipa to aki khene ti a social media ho a kimuhin mizo selungdon na khat chu ahitai loile paite ho time magazine in van noya mithupi zakhat athen do la a jawpha Bollywood actress chule mel hoi leng nu ti a anaki he Aishwarya Rai chungchang thu iseyu ahi Aishwarya Rai hi 1st November 1973 kumin Mangalore Karnataka gama anapingin ahi apamin su Krishna Raj Rai ahi wangsit tain apahi 18 March 2017 in anabeitai apahi Indian Army a biologist at anahi chule anu min hi Vrinda ahi Aishwarya Rai hi anewa patna miching ta anahi amahin teenage akona classical dance ho anaki chuji ahitai chule amahin lekhasim to komin modeling zong anabolin ahi mimel hoi ahi ji in chomka lawin ahong min thang lojin ahi hiji chun TV ho a advertise bolding in nato ahin mu pantan ahi Mahima Chaudhary to Pepsi Ads abol nawa konin ahong min thang pantan ahi ichia kon chun film director hon film thodin ahong team pantawin hinla aman lekhasim zo focus abol nomzo ji in film thodia offer hungzo se chu anung suntan ahi kum 1994 chun Miss World a pachanna ahin nei tan ahi kum 2004 chun Time magazine in wan noya mithupi zakhat athen do now list achun Aishwarya Rai jong anapang zowe Miss World title achan jowa konin Bollywood a konin film thodia ahung te machu jong e badung abang jeng tan hinla aman Miss World title achan zo kum thum zo win bo Bollywood na ahin tong panin ahi chimasang chun Tamil film izat ham khat anathosa anahitai advertising le modeling ahi ama na boy jinga chu anahi aman Hindi film athoma sat pen chu aur pyar ho gaya iche film hi Bobby Deol to anatho khomin ahi hiche filma ko nahin income hi aphamai maje ti thei ahi inla akinep na bang anahi zo je
poi hichikum mama chun Salman Khan to ahong kimutu tan mi ho seidan aba na le hichilai ta chun Sangeeta Bijlani to aki khennung Pakistani hiza American actress Soma Ali to aki ngai lai ta ton an hi ama ni hi kicheng dinga zong ana umhlon a hi Aishwarya in zong lim career a hi lol hin na lo pi ta anangai cha lai ta an hi kum 1999 chun film khat thodin aki go lai ta u an hi hiche film min chu a hi le Hum Dil De Chuke Sanam hiche filma pangding chun Salman Khan in Sanjay Leela Bhansali koma Aishwarya Rai chu ana sejin a hi aji chu Salman Khan hin amu ni a patna chu hoi ana sa tendan an hitai ai Hum Dil De Chuke Sanam film ahin tho pat hlona konin Salman Khan chun Aishwarya Rai lung chu ahin hol pantan hitia chu alung a hol le a chainan Aishwarya Rai in zong Salman Khan chu ahin lung se do tan a hi Bollywood magazine hole Bollywood a thulam leng ho a kona Soma Ali Salman Khan dong manu chun ahin za do phat chun Soma Ali chu lungna ki sawal hidi ahin ije chun Salman Khan akhen ti ta lowin India gam dalhan America azun tan a hi Soma Ali to Salman aki khen zo nung hlonin Aishwarya Rai le Salman Khan zong officially in akimuto ji hlon tan a hi amani ki mutu ji a nomo sading koima a tapun hichilaya chu Aishwarya hi kumsom ni langa anahitan Salman Khan wang ama sanga kumgi na upa ahin Salman kum chu 35 years anhi amani hi akilom hlonin hoizong ahoi hlonin Bollywood adin akilom pen hlone kitijong le zo ponte hichilai phana hi Salman Khan hi Bollywood a bad boy tin zong anaki he ama hin dongma akhel hat ti lovin zong lunghan bai lungchom mi in zong anaki he hije chun Aishwarya Rai anu le apan a het do hlon phat chun phamo asale hlone aki seidan to ba le in sunga Salman Khan ji a anu le apa to aki boy jing ji un Aishwarya in anu le apa kom ada hlan a he lakhan wala a Brook Hill Tower flat khat akila in achang se in khosan a hi sang khat jako som ko le ko a kona sang ni kum sung hi Salman Khan le Aishwarya Rai relation chu a hoijin aphan kichending thu zong ana seji hlone Aishwarya hi beltam pi Salman Khan in sung mi te to zong mu khom thejin ana ume hinla Salman Khan hi judon mi a hi ji chun Aishwarya to Salman Khan hi weltam pi akin hlon tan a hi thuso tampi in zong thlang phung ta in Salman Khan in zu akham teng Aishwarya chunga umchan hoi lovin a umji e chule Aishwarya hi a phone ji in akisen ji in aho seji e abangkom le Aishwarya in azong aga cheji in akisen git ho jeng zong za thejin an umji e mi ho seidan ahi le Salman Khan hin Aishwarya hi agin moji ahi Aishwarya hin film atho hompi ho to ingai dia anagin moji ahi ye chun Salman Khan in nomo asaji in alunghang ji e khoba kejin apeng ji e jingka ahung hi teng Aishwarya kom ngaidam akithum ki ji ahi hiche chungchang 2002 kuma Bombay Times a Aishwarya in aholim na hitin anasaye Salman Khan umchan hoilo le eibol eng set na ho agu a kanatho kanado jing ahi Salman Khan hin a umchan a khel loading Aishwarya in het chin pha nin Salman Khan a kunin all in akikang setan ahi hichi phat lai ta hin Salman Khan ex girlfriend in phone ahin bolin apadam lo thu ahin seyin ahi le Salman Khan in zong Aishwarya koma zong seilovin agu in America anuzun tan ahi Soma Ali apahi America hospital khana kizen ahi Soma chun kithopi na anangai chat ahin a ex boyfriend Salman ahin gel do in akole amazong amun agalung pai ngal tan ahi Aishwarya Rai in ama khen na ding lampi hoita anei lo tan ahi Salman Khan America akona ahung kiledo ha nin Aishwarya in achi na chungchang thu adong in ahi le amani ki ka ha na in akin na hlon tan ahi kum 2001 in Aishwarya in Salman Khan ending thu seyin ahi le Salman Khan chu
anom nai sai tapun hi Salman Khan chun Aishwarya chan ding chu adat theimong mong tapun zana zu akham teng lela chan hoi ji lo jingka hung hi teng ngaidam ki thum ki ji jingka teng chan ji dan chu zana chan chu phalo bangin ki ji in ichhozo se jong hi Aishwarya in interview abol na khana ama kamcheng ta anase hi hichipha la ya hi Aishwarya Rai hi a film thona zo sia amin che lai ta an hi Bollywood a top actress hol azong amin chung pha an hi tai hichipha la ya hi film thupi ta ho azong film atho jing lai an hi shootinga aboi to ama personal hin khu azong aboi ki to Salman Khan to ama ki ka azong ha sa asama matan azo dingin akiging chatapon hiti ahin khu aman lai nikhat hi Salman Khan ampumin lakhanwala muna Aishwarya umna apartment chu agachin umna polanga chun a evin akisenin boina agasemin ahi hinla Aishwarya in pot ohon pi tapoi aji chu ni se tabanga hiti a chu umji ahin amanjong akhop tan ahi Aishwarya hin Salman to ki khen theina ding lampi angai tu tan ahi Salman Khanin hitobanga polanga boina asim jan chun Aishwarya hin apa phone abolin ahi Salman Khanin hiti a boina asim ji chun kengle kanga ho chu ahung ki khom dim gam tawin ahi mipi ahung tam tan pujong akho se che tan ahi pot ahon nom lo ji chun Salman Khanin polanga Aishwarya kar chu abo thop chi tan ahi chom khat jobin police ahungun Salman Khan chu apui mang tawin ahi thuki seidan ahi le Aishwarya apa chun police ho chu ahet sa ahin chule FIR zong abol khumna la jin ahi heye chun Aishwarya pa chunga zong alung hangin Salmanin Aishwarya pa chu anok nomin ahojengin ahi Salman Khanin interview abol na khatna hitin anasaje Aishwarya pa iza seplowa kanabol chu Aishwarya jong lunghang theimong ahi hichiki chaizo ni iza ham khat jobin Salman hi achen Aishwarya in film atho namuna cho chi boina agasimin ahi rohon sipi film chna kahu adia Aishwarya Rai le Abhishek Bachchan in na ato lai taun Salman Khan in Aishwarya kar chu awaside akinin hiji chun shooting abolu jong chu aga suboi de in ahi chujobin Salman in director Subhas Ghai jong ngei phe abe pe kinin ahi hiti chun Aishwarya ding chun kilung set pi mala in boina me pi abang jeng tan ahi hinla azingin Salman Khan pa Salim Khan saibangin Salman Khan in Subhas Ghai kom ngaidam aga kumin ahi 2002 kuma Filmfare Award a Aishwarya ahungza wachun akhut langkhat akitumin tule mitbe ahin kibein ahi hiye chun newspaper hon Salman Khanin ahin bo hinte tin thuso ahin bol khawin ahi hichisel na dinga chu Aishwarya in mitbe abe hinte atibin ahi hichipe na chun Aishwarya in kakita kha ahi bobe anatin hinla Salman Khan to ahung ki khenzo thon ali zo 27 September 2002 chun Times of India a interview abol nawa aim zo se chu akhulatan ahi kaki khenzo thonin zong phone ehin bolin ahi lo lovin ehin hoji na laje aman egin mon chu ahi le co-star ho to kidei hinte tin ay naging moji Abhishek akonin Shahrukh Chan ge hoto ay naging moji ahi Salman Khanin bozong ay naboji kawang phatji a kata sa chunga melchi na umlo bo ahi ay nasulunggim ji lain ahi phone kala lo zong le ama kisugim na anei ji in ahi hichi chungchang thua Salman Khan ado ule akina alhon teng le keile ke ka kisugim ji ahi atiki nin ahi 2002 kuma film hungsu hum tumhare hai sanam hi Aishwarya le Salman Khan in film atho khom na lon achai na amahitan ahi apartment na boina anasim zo chun tilzo se hong patan te ti ahin in la hiti chu anahide pon ahi hichiphat lai ta ahin Aishwarya in film chalte shooting anabol lai ta anahi ama opposite ding chun Shahrukh Khan anahi hichi filima la khat shooting abol lai taun Salman Khan ahung wa lut ki nin Aishwarya chu ahu se in chule Shahrukh Khan to idei ahi tin ayaw za
ตานเฮมีโหจุนกิดังอาศัยเลอุนมีเขียนขัดจุนซัลมันขานจูอจอลลุงดำโกวินอหิวางินซัลมันขานจูอนอมปนปุงกะขัดลังจูปุยนะอาเซมินฮิจิจุนชูติงจงจูเอนเซลอบอลตาวินเฮฮิจิจุนฟิล์มคอมพานีอินไอซ์วาริอาไรจูฮิจิฟิล์มจุนปันสะตลวินรานีมุขเอร์จีโจอปันสะตาวินเฮอจิจูมาบานาบอยนาอมคิดดิงจูฟิล์มคอมพานีอินอเดยลบุเฮไอซ์วาริอาอินฮิจิทูอากิซาดอพานินชารุขขันจุงอลุงนุมโมตันเฮอจิจูชารุขขันอินอากิทูปีดิงกินเนมาเฮชารุขขันอินฮิจิฟิล์มาซุมอสุนเฮจิจุนริกส์อัลนุมตะปูนเฮอจิงินซัลมันขันจูชารุขขันเลดีเรคเตอร์ปาโคมาอาเชนไงดำอากกิทูมกินินเฮอินละไอซ์วาริอาอิมาจาทิกโมนอันเนโลเฮวางอินฮิจิฟิล์มจูซัลมันเจอินอาจารย์โลกิตันเฮทุกิมูดงโจยินฮิจินีอาทิลโซจิจุนวีร์จาราเลเมหูนาฟิล์มเตนีอาโกนินจงไอซ์วาริอาอีไปละอหิกิตันเฮฟิล์มดีเรคเตอร์ฮอนไอซ์วาริอาจูอเดย์มามาอุนเห็นละฟิล์มพอสะดิงจูซัลมันขานโตไม่ตัวดิงจูอดัตเทโลจิอุจุนไอซ์วาริอาหินซัลมันขานจินฟิล์มตัมปีอันจานโลตันเฮไอซ์วาริอาหินอันกิเดปีลายาเกนเทนตัมปีอันทอินลงเล่นตะแกงปุมาอากิเข็นปีกิเลฟิล์มทอดิงเจียงจงอามาจิอามุกิตตะโลซัลมันขานหินกินะกิบาวตีโฮอบอลนจุงโจนินalmolo ta in film jong ho jing jengin hi cho akona imu do theju chu a hi le 21st century a jong bollywood ho a hitabang thei na lai ham me ho iti le secure hidiu ham lungdon ta khat chu ahitai hi chitabang aishwarya chunga salman in abol jingji chun 2002 jowa kon chun aishwarya hin film thupi ho a mun anamu zo tapun hi henge masanga kona anatho sa devdas release ahung hinan aishwarya riding chun hi chiphat laya amadia hit film ti thei chu ahi to lona achai na jong ti thei ahi devdasin america le india gama box office a lolin na pon lap chu tungdo tan ahi hichejawa konin aishwarya hin project neo ho a na atongin ahi 2003 kum chun yu ho gaya na a nato ding ahin mukitan ama co-star chu ahi le vivek oberoi anhi hiche filima na ahin to khom thon le ama ni jong loi phata ahung hil thon tan hiche film atho kum 2003 in aishwarya hi som thum anathing tan ahi aishwarya birthday ni hon vivek oberoi in special gift jong Anapin ahi Vivek Oberoi in special gift Aishwarya api chu Salman Khan in ahin za do kit phanin alung hang the kit tan ahi janin Salman Khan chun Vivek Oberoi tu phone abolin agi tan ahi le Vivek Oberoi in jong nakingap cha le hungin kimutu hite ati le Salman Khan anachi pun ahi Vivek Oberoi in press conference akowin hil dan jo se chu media homa sanga aphungjal tan ahi aman asai be chu le Aishwarya to akimutu ji hlone hiji a chu Salman Khan in ehin gi ji ahi hiche press conference ji chun Vivek Oberoi chu to nupnan khen khanin amangun ama publicity de ji danin asai ki nun ahi aji chu Vivek hi top actor khat anahin alang khana Aishwarya hi super hit actress khat anahi hiti chun thaizat ham achen Aishwarya in jong Vivek chan chu anadei lo ahi Aishwarya hin Bollywood a film pha amu zolo wangin Hollywood a film pha ahin mupantan ahi hichilai ta hin Aishwarya in Pride and Prejudice le The Mistress of Spices ti ho ahin tho pantan ahi hiche film ho shooting abol lai hin atamzo gampa ma a umin ahi hichi phat lai ta hin Salman Khan hin khu in Katrina Kaif in entry ahin bol kit tan ahi hiti chun Salman Khan in Aishwarya nungzui chu anabol tapun ahi kum 1999 akona 2003 ki ka chun Aishwarya in boyfriend akilhan khil kha ji chun tiltam pi amuding achan lotan nang le ken jong itabang boyfriend girlfriend kanei ham ti hi iki khol
anga je azole Aishwarya to iba kha diu hi gichat pen khat chu a hi hichi thusim hi kihilnan nejute ama kerial jing zong hetman lo ka in sang ta apha bangin loi pha akilhen khil in ama kerial zong hetman lovin akisai ki ni a hi film len tampi zong ama akonin akitol mang gamtan a hi 2005 in Banti or Babli lima item song ato mun ain mutan hichi filimahin Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai le Abhishek Bachchan in lahi atho khom ahin ichilahi ahungmin chi mamatan jinei na kinzo se le party ibol na ho a ahung kilhatan ichilahi Aishwarya dingin comeback song ti thei khop set anhi hichi film jowa kon chun film pha umro jan dhum tu chule guru kiti ho a nato ahin mupantan ahi ga het thei khat chu kachra re kiti la ahong min che jowa ko na film ahin tho ho jo se hi ama opposite tu ahi le Abhishek Bachchan anahi akipat tiljong chun Aishwarya hin Abhishek to anatho khom tho hlone inla tu a hi iwet na ahi le ahin tho jo se Abhishek to kijing ama ni jong hiti chun hong ki ngai jep hlon tan ka la le akimuto ji hlonin ahi Abhishek jong hi adong ma mini zenin anajo lep kha o anhitai Karisma Kapoor to engagement le Rani Mukherjee to a relation o anabeinung anahi a hitai 2007 kumin Abhishek Bachchan hin Aishwarya hi HNP din propose anabolin Aishwarya injong ananukpi tan ahi alanga ain ko te jong koima aphat sa lo a umpon hije chun April 2007 kum chun Abhishek le Aishwarya tu lopi ta in anaki cheng hlon tan ahi che ki chen jo nahin ken khanin Salman Khan in asu gen thei ji mana flop actor khat to kitchen loading hiza tipo an sejun nangman ep nagelem hinla Aishwarya in hiche chungchang hin I macha an seji poi jinei jowin jong film le h ho a na anatong jingin ahi ajinei jowa a film hit ho nga sei khom ki nu hite 2008 kumchun Hrithik Roshan to anatho Yodha Akbara mu thei anahi 2010 kuma Gujaris Hrithik to mama anatho khom ki nin ahi Akshay Kumar to anatho action replay jong anahi hechi film ti lovin jong English Tamil film ti ho ajong na anatongin ahi kum ahung tam dung zu yin Deepika Padukone le Priyanka Chopra ho tabang khang tha no chet ho hong pha nin aman jong film tho ding ahin mulhom jep tan ahi 2011 kumin Aishwarya Rai in chanu khat ahin nei tan hije chun Aishwarya in anato ho chom khat anga in kumnga tung chu film ho in mukha anhi pon ahi naw anei zo hin Aishwarya ata sa agi jep tan amel jong aki khel chum hle tan TV HD lovin film ho a kumnga sung chu na anatong tapun wan noya top 100 mithupi lisol a zawnu chu tun alo theilowin ina aum hin khian tai hinla kumnga akhongai zovin sarbat le e dil he muskil ti ho ahin tho pan ki nin ahi tun ain sung thusim ga seju hite thuki za adanin Aishwarya le achanu hin achenna in dalhan anu vrinda koma aum thu akizan Aishwarya le Jaya Bachchan hi akito lovin jong anaki sejin ahi chule Abhishek le Aishwarya ki khen thu jong ahung ki jakit tan media ho report ki mudung zu yin Abhishek naunu sopinu Sweta Bachchan in sunga ki thune sa aji a hitabang kha in jong akiseye hinla tumasang jep chun Anil Ambani le Nita Ambani chapa Anan Ambani ki chenna kina jong Abhishek le Aradhya achanu le Aishwarya gazawa akhut be uwa alamo jong mu thejin om ki nin ahi hechi ho jo se ibet na ahi le aki khen hlone tia aki sei chu ta san thei hiding hinam Aishwarya in ama bol thei talen dung zuya wan noi het hong hiza boyfriend akilhen khel ji a film tam pi achan lo hinla Aishwarya in lunghlalovin amano jingin lolhin na ananei to pe in ahi Aishwarya in mabana na ahin to nading ho a pathenin lolhin na hin pejing tahen Tunia Aishwarya Rai chungchang thu isei theu chu chan chen lang thusim isei na ho wa lungel ngai dan comment box a comment hen bol theu hi je la ka ke pa e chan che ten